Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuhuza mu ngingo z'ingenzi z'amakuru uyu munsi. Turabwira ko mu karere ka Rwamagana umugore afunzwe akekwaho gutwikisha Marike umukozi we wo mu rugo. Naho muri Gisagara hari umurenge wugarijwe n'ubukene butuma abaturage batabaza. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko muri Kongo imirwano ikomeye yongeye kwaduka ikibumba isatira Goma. Naho abanyamerika bagaragaje ko bifuza Trump aho kuba Biden. Muhawe ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Mu karere ka Gasabo umusore wibanaga muri ghetto yasanzwe mu mugozi. Mu murenge wa Jari mu karere ka Gasabo haravuga urupfu rw'umusore witwa Bageze igihe Claude imyaka 30 yasanzwe mu nzu yibanagamo yapfuye bikekwa ko yiyahuye. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye ku cyumweru aho yasanzwe mu mugozi mu nzu yaracumbitsemo. Umunyamabanga nshingwabikorwa murenge wa Jari Iyamuremye François yahamirije umuseke amakuru y'urupfu rw'uyu musore. Yagize ati basanze ari mu mugozi ikiba gikurikiyeho no kumenya ikibizamini by'abaganga bizagaragaza. Yajyanywe ku bitaro bya Masaka. Yongeyeho ko nta bibazo byo mu mutwe yari asanganywe ku buryo hakekwa ko byaba ari intandaro. Amakuru avuga ko akomoka mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera akagari ka Kibirizi ndetse ko yari asanzwe ari umukozi wa Wasake. Mu nzu yaracumbitsemo nta rwandiko rwahasanzwe ngo hamenyekane icyaba cyamuteye gufata uwo mwanzuro. Gitifu Iyamuremye yasabye abaturage kwirinda kwiyambura ubuzima ahubwo bagira ibibazo bakabiganiriza abantu. I Rwamagana umugore afunzwe akekwaho gutwikisha Marike umukozi we wo mu rugo. Umugore wo mu murenge wa Muyumbu w'akarere ka Rwamagana ari mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha urumukekaho gutwikisha Marike umwana w'umukobwa wari usanzwe ari umukozi we wo mu rugo. Amakuru avuga ko kuwa 27 Ukwakira ari bwo uriya mwana w'imyaka 15 y'amavuko yatwitswe na nyirabuja nyuma yo gutaha agatinda kumufungurira igipangu. Uyu mwana kuri uburembe mu bitaro bya Masaka ngo agitwikishwa amazi ashyushye ntiyahise ajyanwa kwa muganga ahubwo wamukoreshaga yamufungiranye mu nzu y'icyumba yabagamo kandi adashoboye no kwitekera bakamusigira umuceri adashoboye no guhaguruka kuko yatwitswe igice cyo guhera mu rukenyerero. Umwe mu batuye hafi yaho byabereye yabwiye Imvaho Nshya ati umwana mu busanzwe yabaga mu nzu yo mu gikari ari nayo batekeragamo gusa ikibabaje nuko bamutwikishije amazi ntahita ajyanwa kwa muganga ngo avurwe. Yatindaga gukingura urugi bitewe no kuba inzu yabagamo yari iri kure. Mu busanzwe yajyaga kuryama akamwaka urufunguzo rwo ku gipangu bakongera kurumusubiza mu gitondo abyutse. Uyu yavuze ko nyirabuja wuriye mwana yaramuhamagaye ngaruzana asanga umwana yasinziriye akomeza kumuhamagara ariko umukobwa ashigukira hejuru yumvise ijwi aramukingurira ariko umukoresha we azamutonganya cyane bagera hamwe umukozi arara kumbabura hariho amazi ahita yamumenaho. Byari mu masaha ya 3 z'ijoro ariko ntiyamujyana kwa muganga. Umugabo wo mugore nyuma yo gusanga umwana ataka cyane ngo yagiye kumugura ibinini bigabanya ububabare mbere yo kumugarura mu rugo bitewe no ko yarasanze amafaranga kwivura bamuciye ari menshi bituma abwira umugore ko batamusubizayo ahubwo bamurekera mu nzu yabagamo. Aho ngo ni naho bajyaga bamusigira umuceri mubisi ngo awutekeremo kandi atarabashaga kubyikorera bitewe nuko yahiye. Ibi ngo byatumye umwana yishakamo akabaraga ajya ku muhanda avuza induru atabarwa n'abaturage ari nabwo bahamagaye ubuyobozi bakamujyana kwa muganga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu Muhamya Amani avuga ko akoreshaga umwana yatawe muri yombi kuri ubu ari gukurikiranwa n'ubugenzacyaha kandi nibyo koko ari kuri sitasiyo ya RIB ya Nzigi. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muyumbu buvuga ko mwisesengura n'amakuru babajije mu baturanyi bwasanze nta kibazo mu busanzwe umwana watwitse n'umukoresha we bari bafitanye gusanga iperereza rirakomeje. Naho muri Gisagara ngo hari umurenge wugarijwe n'ubukene butuma abaturage batabaza. Abaturage bo mu murenge wa Gishubi mu karere ka Gisagara baratabaza nyuma y'uko bugarijwe n'ubukene biturutse ku buke bw'ibikorwa remezo ndetse n'ibihingwa bimwe byugarijwe n'uburwayi. Bavuga ko ubusanzwe bajyaga batabarwa n'ibihingwa bajyaga bakuraho amafaranga none ngo byibasiwe n'uburwayi bityo bikaba byaragize uruhare mu bukene bubugarije. Aba baturage kandi basanga ko ibikorwa remezo ari bike bidindiza iterambere ry'umurenge. Urugero rutangwa ni nko ko abanyeshuri bakeneye kwiga imyuga bagindora afatwa nk'umujyi w'aka karere bikabasaba gukora urugendo rurerure. Imibare y'ibyavuye mu ibarura rusange ku mibereho y'ingo n'imiturire umwaka ushize yerekana ko umurenge wa Gishubi uri mu mirenge 9 ituyemo abaturage bakinnye cyane mu gihugu. Ku rundi ruhande abaturage batuye muri uyu murenge bavuga ko hari amahirwe yagiye ahabwa indi mirenge baturanye nka Give Directory bo batabonye bakifuza ko nabo batekerezwaho.
Umuyobozi w'akarere ka Gisagara Rutaburingoga Jerome ari nako uyu murenge uherereyemo avuga ko hari gahunda zihariye zashyizweho zitezweho kuzamura ubukungu bw'abawutuye. Rwamagana kandi haravugwa babiri baguwe gitumo baharuswa bunzi. Abavandimwe babiri barimo umugabo w'imyaka 56 na mushiki w'imyaka 55 wo mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Gishari baguye gitumo n'inzego z'ibanze ziri kumwe n'iz'umutekano bari guharuswa komite y'abunzi kugira ngo bazafashe kunyanganya mushiki wabo isambu. Uyu mugabo na mushiki we bafashwe bavuye aho batuye mu murenge wa Gishari bajya gutangira ruswa mu murenge wa Mwurire mu kagari ka Bushenyi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishari Ntwari Emmanuel yabwiye igihe ko aba bavandimwe bafatiwe mu cyuho bamaze gutanga ruswa y'ibihumbi 7 by'amafaranga y'u Rwanda mu gihe andi 2023 bari bandikiranye no kuriya bunzi ko bazayamuha nyuma. Gitifu Ntwari yavuze ko basanze uwo mugabo na mushiki we bamaze gutanga 7,000 banakora inyandiko yerekana ko bemereye abunzi agatike k'2023 hariho n'amatariki bazayatangiraho. Yavuze ko ibyo bakoraga bari babizi neza ko batazatsinda ari nayo mpamvu bifuzaga gutanga ruswa. Yavuze agira ati ibi ni intsinzi ku butabera kuko iyo abunzi bafata ari amafaranga bakazaca urubanza babogamye ntabwo biba bikira ubutabera biba byabaye ibindi. Turashimira abunzi bemeye kwanga ari amafaranga tukanaboneraho gusaba abaturage kureka gutanga ruswa. Iyo umuntu afite ikibazo akeneye kurenganurwa nta kiguzi asabwa kuko inzego zishinzwe kurenganura abagiranye ikibazo zirahembwa. Muri Kongo imirwano ikomeye yongeye kwaduka ikibumbi Satira Goma. Nyuma imirwano yabereye mu bice bitandukanye bya Masisi tariki ya 5 Gushyingo uyu mwaka ndetse igasiga uduce dukomeye dufashwe n'abarwanyi ba M23. Imirwano ikomeye yubuye muri teritori ya Nyiragongo mu gice cya Kibumba ku musozi wa Nyamishwi ku kirunga cya Nyamuragira ahari gukoreshwa intwaro zikomeye. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanije na FDLR Mai n'urubyiruko rwa Wazalendo batangiye ibitero ku barwanyi ba M23 bari mu isantere ya Kibumba no mu misozi yikikije bituma imirwano itangira mu masaha y'urukerera. Abaturage batuye mu mirenge ya Busasamana na Bugeshi ku mupaka uhuza u Rwanda na Kongo babwiye Kigali Today ko bazindutse bumva urusaku rw'imbunda ziremereye ziri gukoreshwa ku mpande zombi ku misozi iri ku kirunga cya Nyiragongo. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo irimo kugenda yiyongera mu gihe leta ya Kongo yijejwe ko ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO zimaze imyaka irenga 20 zikorera muri iki gihugu zizarinda imijyi ya Goma na Sake. Imirwano irimo irabera ku birometero 20 uvuye mu mujyi wa Goma werekeza i Rucuru mu gihe mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma imirwano igeze ku birometero 60 isatira umujyi wa Goma. Leta ya Kongo irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo ingabo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba EACRF zizave muri iki gihugu tariki ya 8 Ukuboza uyu mwaka. Ingabo za SADC zizaba ziri mu butumwa bwa SAMIDRC zamaze kugera ahabera intambara kuko zitezwe gukora ibyananiye ingabo za Kongo FARDC. Intambara ihuje inyeshyamba za M23 n'ingabo za Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo irimo kubera mu bice bibiri bizengurutse umujyi wa Goma kuko imwe ibera iburasirazuba indi kabera mu burengerazuba. Kugeza saa 3:30 za tariki ya 6 Gushyingo uyu mwaka ingabo za Kongo FARDC zari zimaze gusubizwa inyuma imirwano igeze harukiye ikirunga cya Nyiragongo mu mwaka 2021 hejuru ya Kilimanyoka hafi ya hari ibirindiro by'ingabo za Kongo. Ingabo za Kongo zisanzwe zikoresha imodoka za gisirikare ahitwa Kanyarucinya zamaze gukurwa mu nzira zihungishwa zerekezwa mu mujyi wa Goma. Abifite mu mujyi wa Goma barimo kuva muri uyu mujyi bakoresheje indege zifite amahirwe yo kuguruka kuko imirwano nirenga Kanyarucinya hejuru y'ikibuga cy'indege cya Goma bizatuma indege zitongera kugikoresha. Tukiri muri Kongo abaturage miliyoni 7 muri iki gihugu barahunze. Umuryango w'abibumbye watangaje ko abaturage barenga miliyoni 6,900 bamaze guhunga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ibibazo by'umutekano. Ibi byatangajwe nyuma y'uko ishami ry'uyu muryango ryita ku bimukira IOM rikoze ubushakashatsi muri iki gihugu mu ntara 24 rigamije gukusanya amakuru y'uko abaturage baba baravuye mu byabo. Byatangaje ko umubare munini w'abavuye mu byabo ari abari batuye mu gice cy'Iburasirazuba bw'iki gihugu kandi ikibazo cy'amakimbirane n'umutekano muke nicyo kiza kwisonga nk'impamvu zo kuva mu byabo. Imibare ya Loni yerekana ko nko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru honyine abagera kuri miliyoni bamaze kuva mu byabo muri uyu mwaka gusa kubera imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23. Loni yaburiye Kongo ko ishobora kuba igihugu cya mbere ku isi gifite abaturage benshi bavuye mu byabo. Muri Sudani abarenga 20 bishwe n'igisasu cyarashwe ku isoko.
abarenga 20 baburiye ubuzima mu isoko ryo mu gace ka Omdurman riherereye mu majyaruguru ya Khartoum muri Sudani byarashweho igisasu. Bikekwa ko icyo gisasu cyari kimwe mu byatewe ubwo ingabo za Sudani zari zihanganye n'inkeragutabara RSF mu mirwano ikomeje kubashyamiranya kuva mu kwezi kwa 4 uyu mwaka. Bivuga ko ari cyo gihe cya bugufi umubare w'abasivili benshi bambuwe ubuzima n'ubwo bushyamirane bukomoka ku bwumvikane buke hagati y'umugaba mukuru w'ingabo Abdel Fattah al-Burhan na Mohamed Hamdan Daglo wigeze kumwungiriza ubu akaba ari uyobora inkeragutabara. Umuryango witwa Sudanese Emergency Lawyers wagize uti bitewe n'imirwano ikomeje gufata indi ntera hagati y'impande zombi zoherezanyaga ibisasu ibyinshi bibarirwa muri 15 byaguye mu karere ka Al Taura ko muri Omdurman hari cyaguye ku isoko kica abasivili barenga 20 n'abandi benshi barakomereka. Uwo muryango washinje impande zombi kuba zifite uruhare muri ubwo bwicanyi unazisaba guhagarika iyo ntambara ikomeje kugira ingaruka ziremereye igihugu. Karitsiye ya Omdurman niyo yagiye yibasirwa kenshi n'ingaruka z'imirwano ikomeje hagati y'impande zombi. Nubwo imirwano yatangiye guhosha mu murwa mukuru ndetse no mu burengerazuba bw'intara ya Darfur, bivuga ko yagiye ikomereza mu majyepfo ya Khartoum. Mu mezi 6 ashize imibare igaragaza ko hamaze gupfa abasivili barenga 10,000 nk'uko bishimangirwa n'umushinga Armed Conflict Location and Event Data Project. Gusa imiryango itabara imbabare n'abaganga bita ku nkomere ahabereye iyo mirwano bavuga ko iyo mibare ari mikeya cyane kuko abenshi mu bapfa batagera ku bitaro cyangwa mu buruhukiro, ari naho hakurwa amakuru atangazwa mu buryo bwemewe. Umuryango w'abibumbye nawo uvuga ko iyo ntambara imaze gukura mu byabo abarenga 5,500,000 haba bahungiye muri Sudani ndetse n'abagiye bambuka imipaka. Muri rusange abakeneye inkunga kugira ngo babeho muri icyo gihugu bakaba barenga 25,000,000. Naho mu yandi makuru, Chad yahamagaje igitaraganya uyihagarariye muri Israel. Chad yatangaje ko yamagaje igitaraganya uyihagarariye muri Israel kubera impamvu z'ibikorwa by'urugomo bikomeje kubera muri Gaza. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga rivuga ko guverinoma inenga ku inzirakarengane z'abaturage zikomeje gutakaza ubuzima. Iyi minisiteri inahamagarira guhagarika imirwano nk'inzira yo gushaka igisubizo kirambye ku kibazo cya Palestine. Chad yiganje mu idini ya Islamu mu 1972 yigeze guhagarika umubano mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga na Israel nubwo mu mwaka wa 2019 uwo mubano wongeye ugasubukurwa. Chad ibaye igihugu cya mbere gitumije intumwa yayo muri Israel kuva mu kwezi kwa 10 imirwano yakwaduka hagati ya Hamas na Israel. Ibihugu nka Turkiye, Shell, Bahrain, Honduras, Colombia na Jordan byamaze guhamagaza abambasaderi babyo muri Israel. Dukomereze kuri inkuru ivuga ko abanyamerika bagaragaje ko bifuza Trump aho kuba Biden. Abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagaragaje ko bahitamo gutora Donald Trump aho kuba Joe Biden kuko politiki zikomeje kuranga ubikiri ku butegetsi zatumye bamwibazaho, bemeza ko aramutse atore manda ya kabiri igihugu yazagirikira mu manga. Ibi byagaragariye mu ikusanyabitekerezo byakozwe n'ibinyamakuru nka The New York Times, CBC n'ibindi byakorewe muri Leta 6. Abo bagabo bombi basa n'abafite abashyigikiye bangana. Abaturage benshi bagaragaza ko batagishaka ko Joe Biden yabayobora. Ibyavuye mu ryakozwe na New York Times byagaragaje ko Trump yatsinze Biden muri Leta ya Nevada amurusha amanota 11 mu gihe mu zindi leta nk'iya Georgia, Arizona, Michigan na Pennsylvania ko Trump yamurushaga amanota make cyane ugereranije n'uko yamwandikiye muri Nevada. Abatuye muri Leta Wisconsin nibo bonyine bagaragaje ko bashyigikiye Biden, nabwo ikinyuranyo cyabaye amanota 2 yarushije mugenzi we Donald Trump. Abarenga 2/3 babajijwe impamvu badashyigikiye Biden bavuze ko babona igihugu ubu kiri kugana mu manga, ndetse abandi bagaragaza ko politiki zitandukanye Biden ashyize imbere uretse kuba zitari mu murongo mwiza hari n'ubwo bwabo zibakomeretse. Abagera kuri 3/4 bavuze ko Biden ashaje cyane ku buryo bitashoboka ko yayobora neza. Abaturage bo muri izi leta zifatwa nk'izigira ijambo rinini mu matora y'umukuru w'igihugu bagera kuri 62% bagaragaje ko Biden adafite ubushobozi bwo kuyobora. Mu byavuye mu gisa n'amatora byateguwe na CBS,
Trump nabwo yaje imbere ho Biden amanota 3 gusa, aho abagera kuri 45% by'ababashijwe bagaragaje ko ubukungu bw'igihugu bwasubira ku murongo mu gihe Trump yaba asubiye ku butegetsi. Abagera kuri 18% bagaragaje ko ubukungu bwa Amerika bushobora kuzazamuka mu gihe Biden yaba akomeje kuyobora, ariko abagera kuri 51% bakizera ko politiki z'aba bagabo bombi bazaba bahanganye mu matora nta gihindutse zishobora gushyira imbere abakire kurushaho mu cyiciro cyo hagati n'abari mu mirimo. Abagera kuri 48% bagaragaje ko ubukungu bwa Amerika buzajya habi cyane mu gihe Biden yaba asubiye ku butegetsi, mu gihe kandi abagera kuri 32% batekereza batyo kuri Trump. Abaturage muri izo leta bagera kuri 47% bagaragaje ko mu gihe Trump yatorwa amahoro yahinda mu isi, ugereranyije n'abagera kuri 32% batekereza ko Biden yabikora, naho abagera kuri 49% berekanye ko Biden natorwa Amerika izakomeza kwijandika mu ntambara zitandukanye, mu gihe abatekereza batyo kuri Trump bangana 49%. Urebye abaturage benshi ntibifuza ko Amerika yajya mu ntambara zitayerekeyeho, ni ukuvuga uko ibihugu biba birwana ikajya kugira uruhare mu ntambara. 72% bemeza ko iki gihugu kitagakwiye kujya kijandika muri izi politiki z'ibindi bihugu. Icyakora abagera kuri 55% na 53% bemeza ko Amerika yakohereza inkunga mu bya gisirikare kuri Israel na Ukraine uko bikurikirana. Dusoreze kuri inkuru ivuga ko Brazil iri gushaka urukingo rwa cocaine. Muri Brazil hari gukorwa urukingo rwiswe Carix Coca rwitezweho gufasha abantu babaswe n'ikiyobyabwenge cya cocaine kukireka. Ni umushinga wa kaminuza wa Minas Gerais wanatsinda igihembo cy'amayero 500 yatanzwe n'ikigo Eho Pharma gitera inkunga imishinga ifite udushya. Urwo rukingo rufite ubushobozi bwo gukora abasirikare b'umubiri batuma cocaine itagira ikihungabanya ku bwonko bw'uwayinyweye ngo imugire imbata. Urwo rukingo kandi ruzajya ruhagarika ibisa n'ibyishimo bituruka ku kunywa cocaine, rubuza iyo myakura y'ibyishimo bya cocaine kugera ku bwonko. Bizafasha ababaswe n'icyo kiyobyabwenge kuba babasha kukivaho mu buryo bworoshye. Umushinga nk'uyu wari waratangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntiwakomeza kubera kutagaragaza umusaruro kuba bigeragerejweho. Brazil ni igihugu cya kabiri ku isi mu ikoreshwa rya cocaine nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abasaga 3,000 bamaze kwiyandikisha bagaragaza ko bazitabira ubushakashatsi kuri urwo rukingo. Ni naha dusoreje. Nitwa Janet Kabayiza, mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.